Siphinde sithathe lithuba sibonge uthola lithuba lekuhlala phansi sibe kanye kanye Ngwane lapho ukhona kuDotinye Shumayelo Desinga lokubingelelako nalamuhla Ngwane nguye lethumusa Mukelwe Simelane uhamba naye enhlakanipho Nzimanze lebambita ngashisa live lapha emalawini enyathini yaseNgabezweni. Kunjani shisa live? Hayi ngiyaphila mkhulu. Right. Hayi ngiphilile. Ngiyaphila. Wena phela ungangemva nami wekuqala. Umva nami wekuqala mina ule Botswana. Una 23 weminyaka. First born son wami. Ule Botswana. Ngamtshela nanyalo ngihlahle ngimtshela la licingweni nangikhuluma naye mfana wami dimisele ngifuna ube ngipresident wokuqala wakaSimelane eBotswana. Ube ngipresident wokuqala wakaSimelane eBotswana funza. Ngakho kubongilalela nangikhuluma la. Ngoba thina sesingembili bathi indlela ayifundwa kulabanjani hlakaniphi Nabasembili. Nabasembili. Uhlakaniphile ke njenganhlakaniphi. Na utawufunza kulabasembili ngoba kunamaphutha lamanyenti leswentile ethine enhlakanipho empilweni sangasitwa bobabe labe bangikho empilweni tena labe bakhona nje kungasho ukuthi siyakulada lokho kepha wena unenhlanhla unaye babe uhlala naye kusukela ekseni kuyawushona la funza ke ungalendi leliphutha lolibone alenta yena ufunze ngoba impilo isifundo sempilo maphutha emuntu lo hambe phambili singakaqhubeki nesifundo sethu noma neshumayelo yethu yanamuhla sicela ukuqhubeka sendlulise kubonga siphinde futhi sikhuthade kuyo eMaswati kubambana sibonge kubo bakavula uhlobe cultural njengoba nibona nje emavikini laphelile noma esifundweni sethu inshumayelweni yethu leyengcile bekunemhelwane labe ngumsebenzisi lomuhle nalamuhla ke nangilomunye umhelwane ngoba bangiphaya abamili nangu nje ngiyobona bakavunula uhlobe baseNasport Maswati timbanze tabo tilapha eGundini bayamati labanye sisithani bakadlamini kule eNasport la kasebentela khona kepha ndiswati phaca baya designer ke bona ke Maswati anisloku nje bakudweba njengoba kunjalo la emishinini yabo lama computer uye ngawo ukuthi ufuna libhubesi lapha nje niyabona kunelibhubesi la futhi lo bakhipha elibhubesi bangayikhipha nendlovu kati thine bakhiphe laba big 5 nje bangawakhipha bese sekuyana elihiya lakho mina nje ngiyafuna thina sengiphize ngibiyela kubo ngibacele basale bangifakela imibala leminye ngala leminye ithi into khona silakha imibala leminye leminanzi lemihle kuya ngawe ukuthi uthini noma ngabe nisikolo nithi nifuna kwenta ilogo leya lesikolo senifuna lo mhelwane ngiyakhona futhi ngikhulumisana nabo ukuthi hawo imali ukuthi esikolweni simane usibonelele bosta umane sithi nje laphinze sithi lena kuyophela umnyaka awu inkosi itanibusisana nani ngoba ndabeke nisike liswati lokuba kwakhele akusho ukuthi akakhona ukuvula ibhizinisi ngala cha wendiwe ukuthi phela lokho lalaba khona kukwenda ngale machine bale ufuna kubathute nabo kuyasida ngoba ukanza vele ukuthi na ungathi uyabuka nje labanye nje labathengisa lemahiya la ngana ungathi ababuka tsangimalini bese uyaleka vula uhlobo ungene nje ku-Google wakho ufune uvula uhlobo bese uyababuta ukuthi nithi malini lomelwane lo utawuhleka naso umangala ukuthi awukanibonile ushipisanga batakulethela futhi bona bafika bawubeke noma ngathi abawungenise kitchen ekhaya batawulesa noma nifike ubeke sitting room basuka le bawulethe kuwe sihloko sethu namhla lesishumayela ngaso sithi kubika sisu wena nhlakanipho ke lapho eTinkinobhela ulomhlolo lesikhuluma ngawo namhla ngufuni weva mos ngavumi ngenhloko phela umntwana akavumi ngenhloko kuyisi Ngiyeva ngoko awungeke nje uvume ngenhloko umfana nakakhuluma nemuntu lomdzala kunaye akavumi ngenhloko noma avume ngesithupha
Ulema sitting room la nisuke nihleli khona nabo babe beni hlakanipho la nisha khona bo sharp ekuseni sure lana sesikanye kanye la sekude bo sharp la nangithi uyangiva yini ufuna ukuthi ngiyeva mngoni nithi kuwe lesihloko lesitabe sishumayela ngaso namhla sithi kubika sisu ngicela kungenteki kuwe lo ngiyeva mngoni yini kubika sisu asiqale ngaleli gama lelithi sisu kunesisu senkomo kunesisu sembuti kunesisu semvu sisu kunesisu semuntu sekudla sigwele kudla sekudlela bese kuba nesisu lelesibika sinye sikhuluma ngaso lesisu lesisho kunye kwalokubili singasho kwemitha singasho ukukhulelwa kukhulelwa umfati lo wenzile hlakanipho yakhulela umfati lo wamthatha ayintombi yakhulelwa kumitha silwane ngemitha inkomo ngemitha imbuti angemitha futhi nemuntu shokuthini sekwehlile le level shokuthini kunemhlaba lo bentekile la ngoba umuntu uyakhulelwa umuntu silwane lesemithawo kepha umuntu nasithi wemithi sisho ukuthi wente into lebebulwane kwemitha lesikhuluma shothi umithi si ake sihlale phansi sikubuke lokho ukuthi sibikwa nini sisu sibikwa ngubani sibikelwani futhi siyabikwa sisu lesizathu lesenta ukuthi sibikwe sisu yenhlakanipho ukuthi ngiyangixolela manje Nkosi yami ngoba lomnye angeke angive kahle kepha nje ukhona lengifisa kutsafunze ngesiswathi lesayitolo enhlakanipho gogo bekamnaka umntwana wentombazane uyangiva usekhona ngona mngoni bekamnaka kakhulu umntwana wentombazane gogo ngiwe ngane mokhaza gogo yabakhipha uthamba niyothanyela libali bathanyela libali uyababuka gogo akakubuke emehlweni ubuka ema-science gogo ubuka nibawo namathanyela nje bathanyela libali bale gogo ubuka la ngemuva kwelidolo ubuntombi bentombi kulapho ngiko intombi leseyiqale kulala ubona ngemva kwelidolo lona ke soyalala nalokhiphe isisu umbona ngala ngemva kwelidolo ukuthi lona kusosikhokhile isisu lo sokemitha wakho kasisu ubona ngemva kwelidolo bagogo bethu thine simaswati bebete lento lento akaZulu ekuhlola umuntu wesifazane yani stand-hlola bangakweni kapha nje bekumsuka gogo ngalenye ilanga ngalokuthi gogo umuntu onaka ubanaka gogo unaka ngihlangothi tonga ngiko ningahlala nibafana gogo anibidi buyani bisani kwa indobhema idolo bekude nalama anda uvele nje uchecksa ijubo lakho uthi uyagogo abambe lokwagwayana gogo athi yini lokuthi athi ufuna kuvala iphupho tawuva gogo liphunga nangabe seliyajengisa sinabo ama-STI labakhona kunenkinga lekhona utawuva gogo nangineliphunga lejengisa uthi kunenkinga lekhona nasemntwaneni wesifazane gogo utawuthi bisa ndobhema ligwayilambo utawuva gogo nangabe sengineliphunga nyana leli selingasesilo ukuthi hayibo liphunga lengihlale ngilati lalo linje seyini labe ma-TV ke bogogo banyana labe wifi ba AI basenazo isikhathi sekwenda lokho basikhanzile nale mpilo lesesikunyalo sesikhuluma ngabogogo sikhuluma ngemntwana 35 weminyaka sithi ngogogo uphuma naye uya kuyojola nemntwana wakhe uphuma uya kuyojola nemntukulu uphuma uyojola
sithi kunamkhulu phuma uyojola naye nemntwana uphuma uyojola kuyabangwa nyala intombi banga umkhulu iyafiyeta ngalo mntwana emntwana wakhe namkhulu so yayibanga naye sikuphi siyaphi sitawufika phi kuyendeka ke ngalendlela yetolo ukhanze ukuthi umntwana wesifazane uhamba uyalimala endleleni uyemitha uyithiswa lijaha shothi limkhulelisile lingakamthathi seliqala yiko gogo itolo bekumsuka kulabantu bamantombazane siyabona namazili yabona indlela yayiswati mina ngiyadi manje yathi mina angathi ukuthi ukhona la ngakhona kuhlala phansi atame ukuqonzisisa kahle ukuthi iswati siyini lehlanipo yinswa uyathi yeshisa live mina nangihlala phansi ngitibuta ke sesikhathi khanze sibo1 ebusuku ngoba mina ngilali mina ebusuku ngilala ngelisolinyo nahlakanipho leli lithi asengufundise nje nalo ngaba ujwayela umkhubo ukuthi kuze kuse nje ulele kusehluthu umduna nomduna kalali kuse nje hluthu avuke kuseni iwe yatelula sekusile akusiko uyavuka ngabo1 sethele wash likhale ialarm nangabe usakufunza uphumelele ngaphandle noma ngabe semcashweni uphume nje uhambe la ngaphandle la uhamba uyaluka mhlambe la mastand utambona gibele into yakho yeyo na mastand khanzi umwelo ngamkhuti na usanza kumbona uphinze nganye la ngiphinze umbone nambona kwesithathu bese yamkhuti uyaphuma na awulali na umuntu wesilisa nje Monday to Sunday ulele kuze kusehlupho uyaphuma uhlupumela ngephandle busuku ngabo 12 sengiphuma abo1 ngiphuma usilomnyela ngathi ngiyaphuma ngikhanze igebengu utabe ufuna igebengu ngoba lo lokuthi ephuma kunemandla lokuthi ephuma uyele ngaphandle ngeke futhi uphumule ngisesandla noma ngawuphethe isibhamu umuntu ngaphandle ngaphuma nanawo isibhamu sami lesi angabaleka kade ephule abalekiswa ukuthi ngiphume ngiphethe nawo asina ngathi uyabuka abone ngathi ukuthi ngiphethe isibhamu kanti ngiphethe lokhu isibhamu vele lesi bakho bayitolo yena enhlakani bekabathatha labantu bemantombazane ikakhulu kwathi nabala sebathombi 16 17 abahlole ngemunyu bahlole gogo ikakhulu kade yona lobonakala ukuthi ingathi uhlakaniphe kakhulu futhi nase salukathi nasi kanzi naso siyasibona ukuthi sasheshe sephuka ufuthe sona lo lehlakanipho uyathi ukuthi itolo gogo bekathi angamhlola umntwana unjalo lembala gogo bekathi angamhlola umntwana ethi bahlwele bekathi angamhlola umntwana gogo nangabe ukhanza ngokuthi lo muno wakhe so yangena wafika wena wetha wato cela leyo mvumbi leyo ukuthi ufuna ukuyithatha ibe umfana gogo bekathi akuphuma inkomo la khaya iyele kanzibanzi lensikade yekubika kokuthi sobhobokile yeleni mfuna akatani inkinga yakhe yini besaqale kulala gogo uthena kathi uyawuhlola ngalomuntu wakhanza ngokuthi umuntu ese uyangena kusho sokuqalile kulala lo ukhipha inkomo gogo la uyisa le kanzimanzi iyobika kokuthi siyabonga ukuthi nisithandzela umntwana wethu uNtubulu wethu sewubhobokile hayi ukuthi utela katali akasasiyi virgin bekusitha kuphi ke lo bekuvala tinhlamba kuwo ngoba wena kusasta methuka ikakhulu kade ngabe lempilo seyinyukela uthi ngivele kufanele angizofika kimi zivele sovula uqalile kwehlawanyukane bafana sivala lenhlamba le ngana ingomo lesikade tafika itali lapha esibayeni italela kuthini ukuthi wena uthethe umuntu labe ngasabhobokile hayi ukuthi utele utala kwephuka sikokubhoboka sengabuyela ngeswati sengakhona ngiphila kuso
sisengakhona yini ukubuka buhle baso sitobona ukuthi kukhona indlu labe kuyakha yathi ngithandza lamaqiniso inhlakanipho ayikho into lemnanzi kuhamba uyothatha invumbi bakubo labantu afike bakutshela ukuthi usede kona umntwana kepha lo netisu ngiyabona setiyenga ku5 la satikhokhile umthothe kwena kutalela umntwana umntwana ngifirstborn awuboni ngani ke lawo firstborn labo ukuthi baphindze futhi babe kunenkinga nje leni ungifirstborn invele nasikakhuluma iqiniso akasiye firstborn ungifirstborn kuwe mama lo nini kunalabanye labakhiphile lefanele ukuthi ngabe bamelela lo firstborn ngalinye ilanga into afuna sikhulume ngekuphunyelwa siso noma kukhipha siso ngoba kuyenteka sikuphumele kuyenteka usikhokhe kokubili lokhu inkinga kuyini ukuthi kungenteka abantu baqhubeke nje baphila aqaba ngebantu umuntu ukuthi kunomali angeke kwenteke lokhu bese uyaqhubeka uyaphila ngoba kunethi into phela lefuna ukuthi stentiwe kunemisimete lefuna siyentiwe leni ngoba uyageza wena leni ngoba kusho ukuthi unelifu lelimnyama leli la kuwe efuna ligezo ugeze ngibani wathina akageza kuphi ugeze ngani kona ugezwa ngani ngembuti ngenkukhu ngetihlati ngikuphi lo lokungini asingene esifundweni asingene eshumayelweni sisu sibikwa ngesizathu lesithi umithi umuntu wesifazane labe kungafanele ukuthi angemitha wemithisiwe akakhuleliswa akakhulelwa wemithi utethwele sikutamba kenyana kubikwa sisu sibikwa nini sisu sibikwa ngibani sibikwe leni sisu sibikwa lekubolo mfana lo wente lo monakalo sisu sisibika kusukela etinyangeni letine kuya etinyangeni letis2 4 to 6 months yabikwa sisu la 7 months batafika babute lekubeni benisafunisela yini ensayina kule minye imithi niyohlola ukuthi ngaba kusiko kwalana 8 months lapho sekufuna nihlawule la ku8 months nje nangabe utobika sisu sesinetinyanga letisiphohlongo sengilapho khona ke kufike kuthiwe awube kunini sicela kubona ngesoja kude sitakusho kanti kulo 4 to 6 months siyalalela la khasi bude lo mfana simbude siyakwadi into kathi niyathandzana nalo athi bese kuthiwa awu ngibudzala bethu ke bekunini angeke bese siyavuka ngoba phela sithi awubona umntwana nyalo nje kusafana ngithi ngikade usesakeni asimathi ukuthi awuphuma abe njani sasuke sivume asuke lo muntu atalendiya sekunemandiya nyalo lathi to afune ama citizenship akadlali asoma wena bani angeke ke sisathi ukuthi kwendekani sicela kumane singamvuli kade asisakeni asimbone sekakhululekile alethe umntwana sitobuka insoja sitase siyabona ukuthi cha vele wala khani sisuna kuthiwa siya kuyobikwa sisuke siyobeka liqala sibeka abani liqala sibeka lo mfana lo wendele liqala ngoba ngesiswati akukafanele umfana angene esibayeni senvutha angayitholi imvume ngalokho sisongenile la kulesibaya salendvutha angayitholi lemvume sitambeka liqala fanele simbeke futhi liqala ngoba ugangile kwasa mntwana khona hawu yele utelusa njani ungaphathi nesagqini nembali sekufanele ukuthi khanje kuyobikwa ngamanye amagama nakiwa kuyobikwa sisu kusuke kuyiwe kuyawumikiswa liqala weqala lo nasiyobika sisu sisuke siyofula lo mntwana lo saqale timbi lasinyensenina leni ngoba bayalwa abakubo bayalwa abakugogo lotala uyise bayalwa abasekhabonina bayalwa nabakugogo lotala unini
siyocela le ukuthi konakele akangalwela lo mntwana sicela nimane nikulungise kubika sisu futhi kwani uvetela laba lababili labagangile ukuthi abathi ukuthi lento yabo laba intile igaba ngoba into ababili nje ngalokho siba into yaba ngesenqele seyifaka khasibani labadzala kenyalo ngikho ngeke uvuke nje kuseni emqashweni awuvuke emqashweni nombe yobika sisu uvuke ekhaya uyobikwa sisu abavuke ekhaya bakusase emqashweni kuyobika sisu uvuke emqashweni ekhaya usuke ekhaya uyobika sisu usuke kubikeni sisu ubuyele ekhaya bese uhamba emqashweni njengana singwaba sisuki ethendeni sihambe siye ekhaya bese siyabuya simathuneni sesiyabuya siye ekhaya suke ekhaya uhambe uye ethendeni suke lapha ethendeni esidunjini emathuneni suke emathuneni ubuye la ethendeni tobuyisela tinyawo khona bese uyaphuma yabuyiselwa tinyawo kuyasita lokubuyisela tinyawo ungana ohamba nalokhu lokutelela loba kutelela akufuneki kube sihamba nawo sibuyisela tinyawo ngesentela ini sicitha lokhu labe sikuteletsa singahambi nawo ngoba sikuthanda asiketeli kuhlukana la emhlabeni kepha vele kufanele sihlukane la emhlabeni kepha siketeli kona ngokubuhlungu lokwehlukana umnansi lokuhlangana ngiko siyajabula la kutela umuntu sikhale nasambi ngibani ohamba nemuntu awubika sisu nawe uyobika sisu awuhambi nemngani wakho nawe uyobika sisu awuhambi nemuntu lombhadele nje songangena nje la kuthi songangena nje la nicingweni ukuthi wena une service ukuze kusita abantu abafuna ukubika tisu ngeke sisu sibita ukuthi ubuyele ekhaya kanjani sibuka into letimbili wena ntombatane lese unana inkinga nayo lobhekene nayo udliwa kuphi nangithi udliwa kuphi kusho ukuthi babo wakho amthatha yini makwakho nangabe babo amthatha maka kusho ukuthi ubuyele ekhaya kini bakini bathole umuntu lomdzala labata kumniketa yena akuqhube awuqhutshwa umuntu wesilisa nawe bika sisu uqhutshwa umuntu wesifazane awuqhutshwa umuntu wesifazane lo sagugile nawe bika sisu uqhutshwa umuntu wesifazane lo sangumfati lo sandlulile ekubeni ngumakoti nakungumakoti akube ngumakoti lo qinile kepha lo sana imbeleko sho sona umntwana akuqhube uqhutshwa nguye uyale niyawubika sisu shokuthini niyawubika liqala leni ngoba liqala likho kumfana likuyise wemfana ngiko sisu asisibiki kumfana lo emithisile sisibika kuyise wemfana ngoba le nkomo dambe etawudla emabele tisuke esibayeni sendvodza sihlawulisa lo mnika twale sibaya kule nkomo letidlela amabele sisu asibikwa ebusuku uthi nje ndawo sisitawufika sekukhwaleni sitawulalela ngakhona sisu asibikwa futhi ekuseni ilanga lingakaphumi siyaliyekela ilanga liphuma sisu nasisibika sisibika ilanga liphumile anithi futhi nani yobika sisu nifike nihlale etitulweni nani yobika sisu nihlale ekansini ngoba banganika itulo niyadala ngoba banganika lektulo ngemabomu afuna ukunibona ukuthi ndobika sisu njengabe ninabo inibuni nayo nimfundiso mva esitulweni lo bika lesisi nalo lompheleketele ufuna kube bantu lababhadlile la bobabili ngoba kene esikhathi kanje siniyasibika lesisi bobabili labafana bababili la sekunababo bakhona ke labo babe labalolu ngafako akhamke nemvumo bafika nje nakavuma lo mfana si ugibela umfana ngemvubu ugibela ntombatane ngemvubu ugibela wena lophethe ntombatane ngemvubu angithi vele unalo lungelo lokwenta lokho ngasiphi isizathu nimqalile setashintsha ke timvo nyaloke kwangena nemithetho leminyenti nyalo seningaphuma nambili umbopha avalele likuphi ke lisiko lapho selfile ngiko sesiyabinza sekuyawubona inkantolo nale kufanele kuthi ngakuyakhulunya kulungise lokuphathelene nekulungisa la esikweni leni sesaba inkantolo ukuthi awuthi yakulungisa uyawusala wede ejele kuthi uyembona ke bekendani yena wenda lento yalemuva le akabuka isikhathi sitshintshile akade sinale singisi siyavuma ukuthi culture is dynamic, it changes over time. Culture will always be stagnant. It won't be influenced by time. It won't be changed. It won't change over time. What kind of a culture is that? The culture letting change over time.
Mekhona letinye tamba change. Qale liqhaka yini. Setha kunendlamu nyalo sinesithobo. Lesihamba nemigaqo. Ushintsha lo. Nyalo buka nyaka. Abona sesikubi. 2025. Wena nje nangalanze mahiya lemva lebosobhuza nyalo. Bathi akubuka nje abantu baye wakuke. Uyabona amagcebesha lesisikiwe. Shotsini, shotsini khona indlela titawushintsha over time. Kepha akusali ukuthi ligcebesha lo. Akusali ukuthi ngumhelwane lo. Akunenzaba ukuthi labanye bawuthanga 850 abanye bawuthanga 900 kodwa lekusalawo ngumhelwane lo. Ufana nananga labo usetshenziswa 25 rand lemva le. Enkosini Sobhuza. Solo ngumhelwane, solo ligcebesha. Sekuthi over time selishintshile leli selimodernized. Selimodernized. Dala lingedla leli selimodernized nyalo. Kepha solo nako lokubamba le ndlela yemake ukuthi solo sisemva ukuthi bungedla kulo. Bungedla lo. Usukela ebugedlela. Ngiko bungedla buyagedla ngoba kunelingedla. Ngoba kunebugedla. Ngikulumo le. Ngiko ngeke kube naloku bese umuntu uyalala nje. Sekude emaphupho la khona. Athi awungena leni ngoba bungedla lobulobambelana nebugedla. Uyaqina ke lo make lo thunywa. Abe ngimake lo khona ko futhi khamba kumthuma umuntu lohlushwa ngamadolo la ngoba indawo ehlala nambe libanga lelithi. Nihamba njani niyobika sisu? Naniyobika sisu wena make loqhuba lona ngikuhambe phambili. Mina uyangibambelela mina ngikhanza phambili. Uyashitela ke wena ke soyeda ke nalona. Ngitsini kahla bamba likhalo umele uyihamba kakhulu pha niyani. Niyaku na uyobina na upheleketele umvombatane lo bika sisu ungemuva uyamqhuba kuhle komfana aqhuba ingoma uqhuba yena kusho kuthini nani lelicala ngiqhuba lona awuqhubi lo muntu uqhuba lelicala leli kulo muntu awuqhubi lo muntu uqhuba lesisi lekulelicala leli kulo muntu ngoba kunelicala kufuneka biyobikwa le uqhuba lo uqala lo bika ngoba uyobika bona ubika kanjani icala nangaba uqhuba uyaqhuba ufika ubika nangu hey nakho nabo yini uyayikhomba lento ngoba ungemuva naye yini ngikukhombe kumfuthi yini le dala mva kwami shothi awathi swendana angeke nithi niyobika sisu nihambe la ndleleni niyaxoxa niyahleka yaxoxa nje nasebhasini ka WhatsApp wena na WhatsApp niyahleka udumkhweba nalolo hamba naye lo mphetela kolobika sisu hey wena buka lo mngane wakho lana kupostile buke khansi bathini mhlu bashayela nasekhaya bachathi sesiyehla kenyalo sesikamzizi kenyalo sesiyewela kenyalo siwelela lapha ngesheya nyalo ke sesiyofika ngakhona cha umtilo leni ngoba lusizi lo ngiko lokuyobika kweni lokunisho kuthini nisho ukuthi sifuna umdzalaso ngoba sekunekudalaseka lokukhona la yini kudzalasa kudzalasa ngilokutala komuntu wesifazane angakenzi kudzalasekile siyofuna wona lo mdzalaso sitokhona ukugeza lelikhaya lababe sigeza ini siligeza lelikhaya ngoba kunemdzalaso lo wentekile sifuna lenkomo nembuti tole bekuba nembuti sekutokhokha kiyo letinto imbuti ke imuthi sikhokha kiyo tinto imbuti sitokhona ukuthi sisebenze ngayo angikhulekeli emntini nantobi kaSisu khaya hawu mbobani ngithi sibakasimelane hawu yebo bosimelane nisihlasela ngani bo sitobika Sisu yini le nani yobika Sisu anikhulekeli ningamane ongenani nanifike ekhaya linetinja nime lapha egedini ataze baphume ngeke bahlale bangaphumi angithi uhamba nalo mnika twenzapho udamtshela bhululu wakhe ethi siyeda sigadzeni nangabe bhululu akekho utawutshela labakhona lekhaya ukuthi kunebantu labetoncane bagadzi nivala la ndawuqala ukukhuluma sebandlalele liqansi ihlanzi hlale phansi nani yobika Sisu akakhulumi lo mnika twenzapho hlala la uhlala kuphi naningena lendlini naningena nje eminyango ngibani ongena kuqala ngena lo mnika twenzapho lesimqhubile nje bathi ngena lapha endlini sokungena make-ke lokhu yena athunyiwe hayibo hey nini kungena lo ngiyena etena lelicala ngene la lo ngena kwakhe lapha eminyangathi so lethe liqala
nali iqala lengilethile utobika sisu lo letha liqala ngobika lona nangena ubheka ngakuphi nayi indlu nje yangena nje bathi ngena lapha endlini kagogo hlakanipha bangena nje endlini kagogo shu shona ngesenxele sakho ngayi ngesekudla ungaqala uyaganga shona ngesenxele wenyukanyuka hlale phansi nihlala njani lana nihleti ngesenxele nanobika sisu lolo ngiyena angimnika 20 uhlala ngenhla lolo ngiyena laqhube lo mnika 20 uhlala ngentasi nentela ini ase kunenkinga kuphuma lo langanaqala baleke ashiye lo mnika 20 liqala labaphambene la uhlekana inhlani ngiyakhuluma ngene uyahleka ngani baboke bakubikele sisu ngathi ngaba khona ngoba solo ngiyakuyala nangihleti lapha endlini lolo ngiyena eta nendzaba ungenhla ngoba nguyena kufanele ukuthi indzaba isale ngayo angithi nguye lo silethela wena lo ngiyena uthunyiwe wentasi awuhlali ke futhi uhlale nje ukhibike nje uhlala uhlonqe kepha ubuka umnyango uthi ungakubi ticathulo takho utibeke ngalana ungena nje ngalana ungena nje utibeka la ngaphandle kubeni wentelana intela kuthi nangabe sekuyese kukubi uthi ticathulo takho ngaphandle kweligede yohlaba unyanza leyo sosemgwaqweni ngoba kenteka babuwele likhaya kwanze ukuthi alifako udasi nakangena yena tohlala lapha ngasemnyango lokumnanzike ngempilo yini kuthi ngeke babe walakhaya ahlale lapha ngasemnyango ngesekudla ngithi nenihlala ngesenxele ngoba ngala ngesekudla hlala abalakhaya phela funza phela nawo ngesekudla kuhlala abalakhaya nini nihlala ngesenxele ngoba nisibo bani ngingitshe endlini yabantu nje niyobika sisu nihlala ngesekudla selivele niyatshengisa nje ukuthi namfundziso hlala ngesenxele babeke walakhaya lo mnumzane ufika hlale lapha ngasemnyango akwanteke babe yathi umsukile nje bese uyosukela lo nomdzala lo yalapha lo qhubelo hayi nangabe uyayiva lendzaba ithi yashisa uthatha imvubu yakhe athi vuthu lo mfana lapha ashone ngale wena nangathi vuthu umfana wena make ngale umnyango sovela ubonile uyathi nakasuka ngale lona ngoba ufuqa umthwalo wakhe usatama kusukuma naye imvubu yamthola naye wona sowuphuma imphumele ngephandle Atasi balanza abantwana athi buyani bo sesimegudile sowuphumile wena bathi la yele ukuthi mina ngelusa mina ngangibuki ngowesifazane mina yakwathi kwelusa ngiyawathi umnyango uthi ngakubo Ngibo ngeke upheleketele intombi leyo bika sisu ukugeta impahla leti kuminyako umbathise kwabomake laba la edolobheni lema chrome top upheleketele bani phela wena lo pheleketele lo fanele kuwe kubonakale bumake kutobonakala ukuthi budlapha lo bentekile bumake lo uyashukula enhloko buye siya futhi umfati ngumakoti buye litshalo tshalo lakho lihloniphisa lemtini la uyakhona ngoba ngeke ungene emtini webantu nemikhono isebaleni wesifazane awungene emtini webantu ungwesifazane imikhono isebaleni ngiko bombake na ungababuka nje noma awubona naba bayitoli kakhulu kahle noma ngalishisa kwanti amkhanzana kokwelibhayana kwakhe kwentela into yasinaka ungene emtini webantu utakuthi lamahlobo hlonipha lo lokuthi sibeletho lokuthi urepresenta sibeletho sinye litshalo sibeletho kumake urepresenta ini ukhombisa sibeletho ukuthi naku ngangifukeme umuntu wena lapha emsamo ukhuluma noma nginento lo iva ukuthi ayiva kahle ufuna kuyiphikisa ungathaze ukukhuluma labana bathi asekakhuluma na ukhuluma futhi wena lo tekutobika sisu ungabenti bungalamba ngoba sebungalamba kokona lokulokwentekile uma nje ukuthi kuthiwa khuluma mntwana kwentekeni ngiyo umuntu lona mina vele ungikaphatile ungende silima nyala kasalibambi leliqingo lwami ngibathe ngamshayela akabambi vele uyangichaphatha ngento silima asisakhulumi nalathi imqingweni mina ngimncengi phela mina sawulayela labantu sivele ulihlada nama personal issues lelinawo nalolo sotombikela sisu ngoba yendeka labanye behlukana bithe sikobikwa lesi sebehlukene ungabe sufika into abungalamba yenta abantu batobona ukuthi awuliqoshi lihlanye ukhumuleta impahla lalingulu angangithi angeke uqosha umuntu lohlanyako longqulu ukhumuleni impahla na ugijimiseni abantu bathi ngibani lohlanyako
nathi anhlanye yaqoshana nathi bathani baqoshe lonhlanye wena nawufika le ufika uvalela uvulela nabathi khuluma ukhuluma amagama wabani usheshe wanciphisa amagama akho angabi inkulumo abe ngumlayeto nje kunemehluko phakathi kwenkulumo nemlayeto uthi kancane umlayeto wena utowenda ntombi kaSisu ngenteka usibika lesinje senehlukene ngende yasikhathi futhi konje sinehlukaniswe ngumfana ndawuthandwa nomfana ngosenehlukene ndazi ngamtala umntwana bese niyalungisa kube kahle ubonake ke lamagama ngoba ukhuluma emgalamba lapho lamagama lo wakhuluma sekakonele lemntina usuphinza ubuyela soda usinoma ngabe soyaqhamuka nalomfana bafika bathi awujikise nami lo hamba naye nangaba ufuna umjikisa phuma uyomakhela ungamakheli la khaya simfuni leni wethe emgalamba nawufika le Sisu nasibi usuke kobe kwaliqala umfana kenteka lo mfana bekhona la kenteka ngabe khona vele usuka ngasiko umgcoka kepha lokho khona kwakhe kumgcoka kepha kusho silokuba khona kwakhe lokhu sengibona la bese ngicingile cha noma ngaba le dolobheni angithi ngikubambeka mhlambe ndlela thinte sitawukuya le ngoba nasifikile langa siyaya ngicela kuyala la nishumayeleni tesintu nako ngiko ngitsitanda ukukhuluma ngabacela nanaba labe bangikhulumisa ngako ngabacela ngathi ngicela ukukhuluma ngayo le nto ngoba inkolelo laba bayitolo sibe bakholelwa kuphi Sisu siyabika ngicela suyekele lo mkhuba lo sowukhona nyaka lokho ukuthi abantu batawumithisana bavumelane le emcashweni hayi ungayile ekhaya kunemsindo lekhaya sicabeni dala nje umntwana ngingasho yini ngithi akasiwami hlala phansi dala nje umntwana wami nomntwana ngiyathi ngithi wami ndamondla yemntwana kithi sisiwami umntwana nami ngicela ukuyala uyakonisa lo muntu ngaqala umlalele umuntu lo tawuthi nakakonele impilo yakho bese ukutshela ukuthi ungaki yobika Sisu ngoba lokungaki yobika Sisu kuphindze kube inkinga kulomntwana lo somtele enyana wabikwa indlo aseseswina kabikwanga nayo kwenta njalo awushaya ama Facebook lang 28 angithi vele imbewu yakhe seyakhelwe ngalokho leliqala libikwe kubande siyabika umfana nakakutshela ukuthi ekhaya kunetinkinga basakhuluma nathi sine singemadoda kwanze ukuthi ngiyesaba ukuthi kunemfati le khaya ngisaba lokho indvodza lenemfati lemithise intombi kwenziwa njani Sisu siyabikwa sibikwe lekhaya kunemfati khona sibikwa kulomfati walendvodza sibikwa umfati akhona abuka kutobikwa nazi Sisu asake saba ke madoda lo kanze amaphutha siyawenda la ngaphandle yiko bese sisenza njani sitshela le ntombi tethu singayithi tobika Sisu nyamathi siwami lo mntwana ahlale kumuntu nemntwana so umonele lo mntwana lempilo yakhe umonele impilo yakhe lo mntwana leni ngoba lokungambiki lo mntwana umonele ngoba lesikhathi yombika lo mntwana kulungisa letinkinga la ngaba nato lo mntwana aseleswini kulungiswa dona ngicela kumkhumbuta nakulokho etishumayeleni tesintu bakhona nabo sisinaba lokhanza ngokuthi boyfriend wakhe wekuqala abamithisene bakhipha Sisu behlukana yasuka lapho hambe yothandzana nalomunye umfana wamemithisa la khaya babona kuvela Sisu sebafuna make welitshalo bathi mqhubu hambe yobika kuganga lo ngicela kuyiphinda Sisu lo dawukhanza ngokuthi ube na boyfriend bemithisana bakhokhelana Sisu base bayehlukana libele solo limile wathandzana nalomunye wemitha kunolomunye akusabikwa phela lapha akusesiso Sisu leso sengumhlolo kude nyino lebikwako la leni nomuntu ubhobokele bhoboka yini ngikuchazile kubhoboka lemu kwesibili kubhoboka kahle ukuthini shothi sinye sesihlela umuntu lesinye lesifuna kuyobikelwa nyalo sesibikelwa iliqala lesibili
Nibo bogogo bebabuka lamva kwelitha lamva kwelidodo babona lapho sesiphumile sisuku nasivela sesibili bathi ubuka lo mthambo lomkhulu lo usho ukuthi saphuma lo la usho ukuthi sesibili yemntwana okhuluma liqiniso wesingakho lo mntwana becala hey sibadala thina kade kwase sibona inyeti nelilanga wesingakho lo mntwana hayi gogo wecala kuphila kepha ukhona lo wangonakalela akubikwa kwemntwana wami wena nje usasibika isiso phela wena wabamba nginteka wabamba 2 weeks nginteka wabamba iviki nginteka wabamba inyanga nginteka wabamba inyanga letimbili kwaphuma noma kwakonakalela awusabiki lokulandzelako ngoba awusesintombi wena sisu sibikwana sentombi lengazange yakaphunyelwa sisu wena lo sophunyelwe sisu kude into lo soyibika ngoba lo mntwana lo wena weqala ekuphileni wesibili bantwana labahlala esinyeni sakho ngakho awusambiki ngoba sotele wesibili wena lo weqala ngo wamkhokha lona sewesibili ngiko embika nyalo sisu asibikwa ngumuntu lodela ukhona lomnyelo kanza ukuthi lela kahlala khona kala mashame udela umntwana emabele akhe mahle solemini thanzane nelijaha kuhlala esisu umblubi wasisu le kepha uyathi sinemntwana wale akwentiwa lo zange nje kwakwentiwa awukwendi ngicela kufundisa nawo indzaba yekubika sisu inkinga ngalendlela kokuthi mbamba ngesiswati swa ngicela ukukhuluma lesiswati mbamba mina ngesiswati swa intombi leseyilele nemfana yalala nje nemfana kwaba nesexual intercourse yabhoboka nesiswati ayibiki sisu lo ndulo ingakhuluma lento ulala nalomfana lo ibhoboke kuye bese iyahlukana nalomfana seyithandzana nangelomunye awasabikwa akusekude sisilesiyobikwa le lese kude sisilesiyobikwa leni wabhoboka lo muntu le ngikhuluma ngayidolo mina embamba ngamachaza lokuthi nakuthiwa siyobika sisu asibiki ukuthi sibika umuntu nje nakubikwa sisu sike kuyobikwa umuntu wesifazane lobede isexual penetration yenteka for the first time kulo muntu lasamixisile laba lokhanza kokuthi leli crew yenu nanhlakaniphi letelengana umnyaka wabo zilo labaningi lelala ilale ikipetisi iqetse emva kwalokho bese yemitha lapha so ehlulekile ukusikhokha lesa lapha so ufuna ematshalo bampheketela kuthiwa uyobika umntana we7 lo sekuhambetha indlovu kwasho umbhokani likhaya lilawule lifudu yalathi lifudu yalibona silinganani nangithi lilawule lifudu ngisho ukuthi umgodi longanani loyo emkhulu uyalibona lifudu singanani nangithi ke lilawule lifudu ngisho ukuthi lo muntu lona ulelwe walalwa abantu labehlukene wakhokhatisu wafika kuwe ke wena ngoba ubona ukuthi uhamba kana imoto yanzimanzi la kuboleke yona sebakubona ukuthi hayi ukahle lekhaya kubo beme kahle ngoba uhamba ngemoto sese-university fika kwemithela sebaqhamuka beta nematshalo batobika sisu umhlolo loyo umhlolo ngiko ngesiswati awuvumi abantu bete batobika sisu entombini longayihloli yahlolwa umphengulu bese hamba umfemba tumbone silona ukulo buganga ke lokho sekukhona nje lo sekunini sisu sisibika entombini leqale nga kulala nemuntu wesilisa yemitha iqala nga kungenwa induku iyaqala nenduna iyaqala kungena nga iyaqala ngisho mina ukuthi uqala kwemitha ngisho ukuthi uqala kulala nga uthe nje ingene nje induku kwemitha kamba ubika sisu ke lo asanime siso swati lokuleni kwendawo naba lebabikelwa tisu lo mkhanzo umuntu ukhiphe tisu leti ngu4
wasiyomitha lapha ngoba likhaya engazuthi kudliwa lizamba lelampondo sebayamqhuba ke ngoba kanamntwana so yobika sisi uyobika ini yini lo ibika umuntu wesifazane nake mitha umtimba wakhe uyajika noma ngemitha 2 weeks bilanza dokotela nalabo ama-gynecologists badakutshela umuntu wesifazane nje kwaze kwenteka i-fertilizer kwaze kwahlangana nje liqanza nesperm kwahlangana lokhu kwaqala kwakha umuntu umtimba womuntu wesifazane uyashintsha nesinye sakhe siyashintsha uthi sibambile sacitha kusenanzaba lokhu nomuntu osoke watala akunenzaba ukuthi utele imbunyu lephume ina 3 weeks noma ina 3 months utele akunasisi siyobikwa phambili asihloniphe lo asibuhloniphe angibuya kulolo bika sisi ngoba labanye sebahlala lamadolobheni labanye bahlala lebo Nhlazatshe lebo amhlufo White River ngoba maningi lamaswati lesinawo la ngale ngathi ungabonile lamaswati isimaningi la ngale lalafisako futhi lokufunza mbone lokhu ngisengike kanje mahlandlana khona ukuthi hayi maswati la ngale impela yathanda kufunza kimi angeke nje usuke emqashweni so hamba uyobika sisi uqala ekhaya nangabe babo wakho amthatha make ushone ekhaya kimi nangabe bakamthathanga make ubuyele ekhabo makwakho angeke uthi uyobika sisi ugqoke elibhluku yobika sisi udla ichapisi ngokuthi makubasini labo ma-chrome top nanani bahlateni ke ngithanza ukuthi igcoka lengadi ukuthi ngabe umuntu usuka acabanga umbambe kumthingci bathi ngema-tight umbuke ngisho umbone nje ubone ukuthi uyelele nayi ayi-triangle ayikhona iyabonakala mayincane mayinkulu letibunu tibone nje ahamba bhekale ukuthi yabona ke lo seyapreventa lona futhi kulo emjovo lo uyajova uyabonakala phela inhlakanipho nini sebancane ngesilese sibadzala uyambona umuntu wesifazane lohlelako nohlela ngemjovo nalohlela ngeliphilisi nalohlela ngeliphilisi lemashayina nalohlela ngembita yemashayina nalohlela ngeCoca-Cola neDisprin yambona hamba nje uyabona ke lo nginabe Coca-Cola ke lapha yabona ke lo lapha ngeleliphilisi lemashayina lona mjovo yiluphu lo uyababona ubona letibunu ngiyake ngifundisa nyila ngoba lethi akusesitotala sedelisanga umbone nje noma intombi yakho ukuthi sohamba ubuke ebhekele imake yathi ngibona ume kahle asongihambele nje ungiyelele into okubuka ahamba sithi yabhekele ubuka lo nyawo nakanyathela athi unake lo langasekudla nakathi naka lesibuni sangasekudla kusenta njani asivumelane nenyawo nakathi sibinze waze wathi sathi sona left right and center problem unyanganye vu nga right sibunisa sithi left right and center we villain left right and center sibikitela sibika ini akwentiwa ukuthi umuntu uyakuyawubika sisu so ugqokeke lokoma chrome top labakuthandzako ke laba abanyalo sibhono singephandle udla ichapisi hayi umbatha kahle mbathe nibahlale nemkhono lemithi noma ngani yashisa lithega uphatha ijacket lishisa mbamba uyehlanzeni futhi nale phatha ijacket nani yongena lemtini ubuyisa ijacket wena sisi lo bika sisu jacket ungene nayo ufomu manje utsente yini iyahloniphisa le nalo make lohamba naye litshalo lakhe yeka liyashisa lilanga yeka wentani niyahlonipha leni niyobika sisu uyanaka ke futhi wena make na upheleketela umntwana naka ubika sisu uyanaka vulela wathi angena lemtini bathi nanifika lapha niyangena ngoba nikhulekele bangenisa nali liqhutseze ligijima nesikukukade lendlula naso la lambi kwenu noma uyalibona laba leni liqhutseze ligijimisa sikukukade salumnyala lo ntombadaneni basukela ngani labafana labangaqitsi gijimise amantombadaneni basukela ngani ulo muntu wakho nenja uyikhanza seyigijima ilandzela lensikade khona la ibaleni
neliphuthe nalo ligijimisa sikhukukade uphetele umuntu utobika sisi wena nathi tilwane phela silwane sidala kunemuntu ngiko silwane sitshela umuntu ukuthi kutakwentekani kwenteke silwane kwadala sihlahla kwadala silwane kwasekudala umuntu sihlahla nesilwane sidala kunemuntu ngeke ukuthi uphetele umuntu utobika sisi uligijimisa ligijimisa sikhukukade utobika sisi inkukhu naye imela mnyango seyikakaliqanza phihli liwaphasi liyafa leke isikhathi ngenti kanjalo ngihleti sengingenile la ndlini ngihleti ifika inkukhu isi lemnyango ngiyayikhoshi ayisuke yona iyaphuma la mnyango la ngene khona iyakaka inkukhu phi seniyabinza nje nini le nkukhu yakaka la ke khathe endlini iminyango la singene khona le nicabanga ukuthi kusho ukuthini lo tobika sisi ngihleti lapha uqhamuka inja lendvuna noma lensikade ifika ihlala lapha eminyango ibuka lengekhathi ibuka nini ihleti nje ibinzili yanibuka nithi nivakashele into nibuke emehlweni noma nicabanga nje ukuthi hayi yinja nje yalakhaya lenja istash ijwayele kubala kunebantu khona khohlwa naka lenje bese ubuta lo muntu lo mphetele hey yaphisithela ekhakhakho bathanzila ngithi buka sengibonile inkomba takhona yabona inkukhu takhona sitenda njani yayibona tinja takhona sitenda njani tehlula nje ukuhlonipha abantu etingabadi tibe ndoti balandzela nje kuhlale tibabuke emehlweni buka usekhakhakho ke utobika sisi uyanaka nalolulimi lalabantu nabakhuluma nawo ngoba ngilolulimi lotakwena usubumnyale lo mntwana usutawukhona endamtini noma ngeke ngende isikhathi ubevela abantu ukuthi bakhuluma nje ngenhlitiyo babhlungu kepha kumlomdzala noma ngababhlungu kwane enhlitiyeni emagama yawabala kube khona labanye lobabona nje siyiyewe bebhathe ngemadlapa laba nasekukhulumeni hayi madlapa abutawukhona badlapa dladla kunake nantobika sisi naseniqedzile lenkulumo yenu anivalelisi akwentiwa nani yawubika sisi anisukumi nivalelise hawu sesiyawubonana ke hawu sesiyawubonana sekutela umntwana sitamletha lo mntwana hawu nisale kahle sibongile kunibona sitani WhatsAppeni hey akunamhlobo lobukhona lo uhlobo bakheka endlini kagogo nasiyawulobona buhlobo lo uthi umuntu utekiwe nje umfati songelele sibayeni kusethe buhlobo lobakhiwe lawo sisancenga buhlobo sibakha nelugege buhlobo ngesikhathi sesilapha esibayeni sekumena ngimake nangilomkhanza aphethe induku ayithe utawuthatha inyama ngalihlonyela uthathe inyama ngalihlonyela buyinyama ngala ihlonyela buyinyama ngala ihlonye ngala bese uyayithatha le nyama lo makuphuma nayo wakheka buhlobo lapho akunamhlobo lobakhekile nje la asinto hlobo sibone bangani asikhawulani ngisho nekhawulani asivalelisana ngisho nekuvalelisana ngeke uyicele ngisho ilift kubantu bakhona ngeke nje usinezophumule nje senilapha egedeni uyaphuma bawela khaya ngemoto noma ngumntwana wala khaya uthunyiwe soniphi lift ke seniyagibela nani anikwenti namiyekela nje athambele ngemoto yakhe tobika sisi uthini asesihamba ngemoto sekusho ukuthini sibika kuphi sihambe ngemoto nasesibuya yini yona le noma ngangikhanze endleleni anigibeli noma nganihluphekile ngeke leni intobika sisi phela angathembe ngwane ukuthi lapho khona noqoshile siyabonga umani lo ngabenswa